ingafiki kahle khona into engangayisho ngokubalaleli yabo like izathu esenza ukuthi mina ngize ngigcine ngiwumuntu kanje ngiphila lempilo engiphilayo yabo kahle lento isuke emndenini emumva yabo manje bengifuna ukuthi nayo leyo nto izwe liyazi yabo break down yabo leyo nto ngoba iyona into engihlukumezayo ewukhiye wempilo yami yabo lento suwela ngisemncane yabo shuthi bengile inhlobo le ebithandwa kakhulu yabo ngathini shuthi ifuture yami bekuyinto esobala yabo ubone ukuthi hayi lo mfana umbuka nje uyalibona ikusasa lakhe yabo ngendlela ayiphethe ngayo nangendlela umqondo wakhe ayiyona yabona ngecreative entweni eningi yabo shuthi kunabantu ke emndenini uthola ukuthi baningi nomndeni njengoizalukwazi lezi endala uthola khona into ezibangayo nina ningazazi yabo nto kwethu yabo kuze kufinyelele ekuthenini lezo zinto lothola ukuthi bayikhiphela kunina kanjalo uthola ukuthi manje uyabona ukuthi okay inokuthi ngifesane nosisi wami yabo le nto ake ngimzwise ubhlungu izono zaboyisa sehlala kubantwana yabo kugcine ngoba mina ngagcine ngithathwa njengomuntu osuswa kuleli khaya ngibekwe kuleli khaya yabo le nto mhlawumbe omunye ugogo ethi hayi ngeke umzukulu wakho ngeke ngiyamdinga nami ukuze azofundisa abazukulu indlela yokuphila yabo le nto inhlonipho nokukhuthala yabo le nto ngoba ngumfana nje okhuthele yabo le nto should bengithanda nje nginanogazi yabo le nto hayi ngibangithathe ethi ngithathwa yiloyo yedwa ngiphile naye mhlawumbe leyo nyanga leyo yabo ngihlala naye yabo nami ngcine sengikhumbule ekhaya ngithi hayi ngeke ngikhumbule ekhaya yabo le nto kanti labo gogo bahlangene bawu2 yabo into eyodwa yabo le nto njoba beyinto eyodwa bahlangene ngento eyodwa ukuthi ngeke lo muzi kwalogogo lo njengoba enabazukulu abangaka abane future sifuna ukuthi sicindezele bona labazukulu laba yabo ukuze ukhanya kwalo amuzi lo yana ucishe yebo lo nto inkunzi sematholeni mawubulala amathole vele kusasa la inkunzi zizukubabekho phelile lapho yabo benza njani ke njoba bengithatha bethi bangiphilisa mina bengenzela icofi yonke into bengitreata kahle yabo le nto mfethu kanti bangifakela izinto ezizongicindezela yabo le nto empilweni yabo lokho ngikuthola aphi mina na ngikuthola ngoba sengikhulile sengizwe ukuthi ngeke mina ngizazi nguzakhele bengifisana empilweni yabo lo ngisho esikoleni bengibright kanjani yabo lo why sengibe umuntu okhohlwayo izinto ezibalekile empilweni lezi ebekade ngidreama ngazo why yebo le nto mfethu kube khona into ethi no ngumzulu mina yabo ake ngihambe ngiyochecka lapha ngoba phela ubaba omkhulu bake beshaya amathambo mekhona izinto ezonakala abangayiboni yabo ngihambe indoda yayihlola mina bengihamba ke mina mengithola lawo masendi ngihambe ngiyozwa lapho umthandazi noma leyo nyanga le ingichazela ukuthi hayi mfana even ngishisula emgaqweni hayi la emgaqweni mina ngikuthole la emgaqweni ngikuthole la emgaqweni lokho konke lokho yabo mhlawumbe how many years back manje mhlawumbe 10 years back into ngayithola yezwa mfethu ingidla lento ngaphakathi ithi mengisho ekhaya mhlawumbe ethi bengiboshiwe ngiphuma ejele yabo sengirecoverile from ihunga yabo bachazela ukuthi hayibo kunesimo esikanjeni ningasiboni hayibo le nto mfethu ningalona ithi unga kho unga le yabo le nto mfethu mina ngiyazizwa ngizwa ngisho emzimbeni lento ingisebenza ngaphakathi hayibo le nto mfethu lento bese ngenza ukuthi engathi ngathola into okuyithiba hayibo le nto mfethu ngathola ukuthi ngama drugs adliwayo emhlabeni into engizwayo eyenza ukuthi lento ibe down ihunga kumina ngiyayibona le nto igazini lami yabo and ihunga iyenza lento isikhathi sibe side sokuthi uphile yezwa ngoba lento ngazi siyayibolisa ihunga ukuthi amandla ayo angabe strong ngoba yabo mengingayiyeka i-drugs at all ngoba kade ngisejele nje bekade ngihlupheka ngiswele ngisho into engizothiba ngayo ukuthi mengiphuma nje into yami yokuqala ngiyoyenza ukuthi ngihambe ngiyophalaza ngikhiphe leli dliso la ngaphakathi yabo mina ngashawa ngedliso yabo nebesho amanye awo ngawakhipha yabo ngoba ngangithi mengiphalaza ngiphaliswe inyanga ngale yakuthubani hayi noma ngangayibiza ngegama yabo ngiphalazisa lenyanga le kuphuma i-chicken inkukhu njengoba injalo iqatha lenyama njengoba linjalo yabo izinto ababengiheha ngazo bona labo gogo laba ngihlala kubona yayibona lonto mase ngibuyisa imemory nami kahle yabo and mekuwaphuma ingxenye yakho lokhu ngithola ukukhuleka mfethu yabo wangitshela futhi lo baba wathi ngeke sekusimuza ukuthi khona ungazi ukuthi kusele yezwa mfethu ngizama amanye amasentshana yabo lonto sikuhlanganisele lembiza leni
lo muthi lokwazi ukuthi uphuze siphinde uqhubeke ugabhe yabo lonto ukuze ube clean ube right yabo ubuyele esimeni sakho uzosizuleka ugeze ube grand yabo lonto mfethu yabo agcineke ke ngesimo samandla shuthi yabona nesimo sendawo ngikusona nabantu engibatshelayo lento yabona ngisothi abanginaki bathi ngoba ufit right mfethu yabo awubonakala indawo ogula kuyona ebuka thina sizacela bengitshela ngongculaza nani nani yabo lonto mfethu yabo ngithi nina ngikhuluma ngezifo ezinormal yabo lonto into engela into ethithabelekisa yayibona leyo nto mfethu mina ngintshela ngento mfethu ecashile la engathiwa ngami mvuka kuthiwa ngiqumbile yabo lonto ufana nohlanyo ligqoka uthi ayithwale lapha angithi ayibona ke leyo nto mfethu exactly mfethu exactly prophet yabo umuntu mayegeza nje ngeke umbone ukuthi uyahlanya noma ubuhlanya onjani angithi wabona ngeke uzumbone uzuhlale naye usondele ubamba ukuthi no ayingeke man helmet masha la yabo lonto mfethu ya qondile mfethu prophet yabo so manje ababukeli bayakhala la yini ningatholakali manje sibusy abantu bayakufuna for part 2 ayi bengithi yabo lento bengithi ngifuna ukuthi ngithi ngivela kubalaleli ngibaxoxele istory esipure yabo lonto mfethu esipure esokwenza ukuthi noma ubani osilalelayo nongibukayo yabo abe nesifiso sokuthi mfethu ahlangane nami yezwa men to men noma women to men lo muntu esobe sihlangane naye yabo lonto mfethu alalele mfethu yezwa mfethu lokho kusuka kumina ngaphakathi okungihlukumezayo okwenza ukuthi kuze kufike kuleli zinga kukulona njengamanje yabo kahle kahle ngisathanda professor ngikhathele mfethu yezwa ngizamile futhi kaningi professor yezwa ngithi ngizamukeka mfethu yezwa mfethu lesimo sedemon laleli drugs vele sidlayo nalo linaleli demon lalo kodwa ngine sure professor emntwini onjengami ozithembayo mfethu yezwa mfethu yezwa ukuthi ngeke mfethu ukuthi ngahlulwa i-drugs ngeke ngihlulwe into engiyificile mina mfethu yezwa mfethu engifice engikade ngiphila nginormal ngenankinga mfethu yezwa mfethu bese ngithi mina iyona ezongicindezela emhlabeni mfethu ukuthi ngingayiphili impilo engithandayo ngenxa ye-drugs mfethu ngeke there must be the solution ngeke inkinga mina ngiyiboni kuyi-drugs kumina yabo mina inkinga yilento engidlanga phakathi buka mingaze ngithola usizo lo muntu ongathi nje mfethu zex manje mfethu zinje mfethu yabo leyo nto mfethu asambeni mfethu siye la ubona khona uzafuna hayi mina nginalo lugende evula lonyanga engeke lavela la ike yavela la lenyanga la ngabona ukuthi izosichazela ngezinto za spiritual ngoba ababukeli banokuthi mabebhala izinto bese ngiyichecka bese ke ngiyilandela lezo zinto ngoba abanye bathi idakamizwa zi spiritual zi more spiritual than physical thina lokho sikubona ngamehlo asiboni lutho there is something behind idakamizwa lezi so ngase ngilanda abanye basebethi kunabantu abathwalela ukuthi ibusiness labo lihambe kahle so uma uyithwalela idakamizwa ukuthi zidonsa abantu ngobani abantu ezobadonsa ibona laba kuyibona baseyidakamizwa ithina noma if you are spiritually weak now ungayibona usumuntu ugcina uwele idakamizwa ungazazi futhi mawusungenile kube nzima ukuthi uphume so le ndoda angiyilandile izosichazela izinto za spiritual ukuthi zisebenza kanjani uyayibona lo nto le ndoda ngiyayithemba le ndoda lela ngoba yayingafuni ngisho ukuvela la kahle kahle ngiyayisaba inyanga ethanda ukubukwa ngoba izona lezi eziqola abantu uyayibona lo nto leyo kanti mina ngiyangifuna umuntu ukuthi le ndoda ngiyazi kakhulu le ndoda leyo yikho ukuthi mina angisiyo umuntu ohamba inyanga mina izinto mangiyidinga mina ziyazenzekela ziyayifikela ngamaphupho and mina ngizalwa inyanga ukoko kwami uyinyanga embika umuthi ngiyakwazi ukuzenzela yayizwa le nto so le ndoda leya ngiyakuthemba ukholi bayo it's shosho lo muntu wakutshela leyo nto leyo wayeqinisile ngakulapha le ndoda mina inombolo yayo yocingo ngizokhuluma nayo ngizoyi-WhatsApp umuntu ongatholakala ngisho emafonini ngizoyi-WhatsApp uma isifika into yami bese kuyayibona yabo professor it's not ukuthi mina ngithi ile ndoda yabo kuyiyona yenza ukuthi mina ngibone ukuthi ngikule mina uqobo lento nginokuyiphupha ngilele ngiphalaza ngikhipha izinto engingazazi la ngaphakathi ngiyithole ephupheni leyo nto sothi ngiyayiphupha yezwa mfethu yezwa
ngivuke ekuseni ukuthi ish bengiphupha mfethu yazi ukuthi bese ngizizwa nge-right ephushweni and yazi amaphupha really enzeke intatha yabo into ezenzeke sekuzosa njengelele ngiliphuphe nje manje ekuseni yabona into ovuka nayo ngitshela ngisho ababukele emakhaya kumele beyazi yabona into ovuka nayo ekuseni isabe leyo nto leyo mina nje yabo ngivuka ekuseni ngiphuphe isilwane esingakanani esinamaphiko engazi ukuthi kunomuntu ongisizayo yezwa mfethu ongazi ukuthi umuntu onama powers thizeni yabo ongifumbathisa ezinye izinto kanje yabo izinto mengizibona ngazi ukuthi ziyavutha la emlilweni yabo zingazi umlilo ezandleni yabo leyo nto mfethu ethi angifumbathe kanje ngiyongena kwenye indawo yabo kuso kuyona le ndawo lena lesilwane esila singene khona esigijimayo ubona ukuthi abantu babaleka nezilwane zabaleka kodwa mina lo muntu waza ngiyongena khona nazo lezi zinto lezi hayi mhlawumbe akasithembe mfowethu yize singeke size sazi nami ngiyena ungqeqo wamaphupho mhlawumbe mfowethu sekuyisikhathi no ngizoyitshela le ndoda ngizoyiwazapha nje straight ngitshela ukuthi hayi senginganga wena ngoba wathi yena noma yinini noma ubani mayefuna ukuze kuzoba nomfakazi ukuthi into zakhe uyayazi indaba zakhe nomthinta so ngicabanga ukuthi kuyisikhathi nina bendlondle nopapa ekhanda kamenzi ndaba kawulalela umuntu omemezayo omemeza ngathi yakhalela lelo uthi igula lika Jamal lichithekile nina bakambudu bovushe ngegazi nina bakashishiliza ngedidiko lemaholo nina bentule bande ngodonga kwela kithi kwabheka uZulu ngiyabingelela enhla nasezantsi lo bingelelayo nguprofessor ngingakamkhize ngidabuka phansi kanongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini lakamandlakazi awu nina bakadala inyebo awu nina bendla mhlathi kamayekisa awu nina abazukulwane bakaphalo awu bafowethu ngephula imino ngephula izandla leyo ethameli how I ended up in drugs okuhlelo olungaphansi kwesitebeli Mp TV1 lasilanda khona abafowethu nodadewethu abaseyidakamizweni abasobezo silandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani eyidakamizweni nanokuthi iziphi ingqinamba ababhekene nazo eyidakamizweni nanezinto abeke badlula kuzo ngenxa ukuthi manje umuntu useseyidakamizweni so mangabe uyaqala ukubuka le episode le this is part 2 part 1 is 101 part 1 wakhe umfowethu this is part 2 sekube negebe elikhulu phakathi kwama episodes kodwa ngicathi nisazombona ngoba most yababukeli bala baneso ngabakhohlwa bafu kunjani siyaphila njani hayi siyaphila bafu awubingelela abantu lapha ekhaya bakhumbuza ukuthi umfoka bani lo hayi kusayimena ozakhele wamazibuko lo owagcine enyamalele yabo ngezathi ethize yabo ngayizathi uthizeni zempilo ke lesibhekene nayo la sihlala khona emgaqweni yabo kunezimo ezithize la ezama challenge kuthini yabo ezibuye senze ukuthi sothi kwesinye isikhathi sithole isikhathi yabo into sina for izinto ezibalekile empilweni zethu yabo like njengakho lokho ukuthi ngingaveli la kuwesinye isizathu leso mfethu lezi engishoyo lezi ezokuthi sibambeke kulezi zinto yabo ukuthi singasizakali kahle kahle yabo kuyidemon elithize basho kanjalo yabo ukuthi singasizakali ngoba shuthi liyabona ledemon ukuthi kahle kahle njengoba sesiqale into enjengalezi yabo usesifuna ukuxebuka kulona sikwamaqhinga ukuthi sisuke kule nto shuthi manje kona le demon linesikhwele linesikhwele kakhulu yabo ngoba ngingasho ukuthi ayinami sengizame kakhulu professor yabo ngithi ngiyazama ukuyeka ungeni uthi mhlambe ngiyekiswa ijele kade ngiboshiwe yabo ngisafarishe uArost uphume kanzima egazini yabo leyo nto yabo ngize ngiyitshele futhi uthi yabona no more yabo leyo nto mengiphuma la ukuthi ngiphinde ngibheme drugs yabo leyo nto ngendlela engisuke ngisafarisha ngayo yabo ngoba lapha usuke usuphakathi kokufa nokuphila mekuhlukana leli drugs nomzimba wakho yabo leyo nto yabo kunezinto emzimbeni wakho ezenzakalayo ongeke uzuzumele mhlambe mengathiwa nje lezi zinto leza kube into ophila ngayo everyday yayibona abanye bayafa uma bephuma around yashona kuya ngobuyiki bakho yayibona into nanokuthi strong kangakanani yabo yabona njengami mina ngiyi-strong ufuna ukuqamba manga strong ngoba ngisho emzimbeni yabo sele ungaqala ukubhema angaze ngehle emzimbeni yabo ngingazi ke mhlawumbe abanye bathi izifo yabo mhlawumbe abanye wenza ukuthi mhlawumbe ugule yayibona lona yabo kodwa ke nanomzimba ke mina ngiyayithemba ngestrong yayibona lona kungenzeka ukuthi ezinye izizathu lezi uthothi umzimba wami uhlezi kulesimo esisona yabo kodwa ke nje ngizonaba futhi kabanzi ngalokho ukuthi nginyamalale futhi ngicela ningixolele yabo ngoba kahle kahle isizathu sami sokuthi ngibe la yabo akusona ukuthi nginiphoxa yabo isizathu sami sokuthi ngibe la ukuthi ngisizakale yabo lonto and usizo lami
ngilibeka kunini yabo lonto ngoba umuntu ngabantu emhlabeni yabo lonto uze ngisizakale ngidinga isandla somunye umuntu yabo. That is why kubalekile ukuhlonipha wonke umuntu ngoba wazi umuntu okusiza. Yagcineni kubalekile yabo ngoba egcineni akufanele umjaji umuntu ukuthi umuntu ungathini uyisima kanjani yabo ukuthi umuntu onjani umjaji wena yabo lonto. Unkulunkulu ngathumela ngisho uhlanya mase kumele usizakale. Yebo umuntu ungamjaji yabo lonto. Phela umlalele umuzi ukuthi uzanani yabo lonto. Yabo mina kahle kahle engakusho nje balaleli isenkingeni. Ngiyadinga usizo. Khona indoda yathi ukuqala uqala ukunqoba idakamizwa ukuthi uzazi ukuthi usenkingeni. First of all fanele ukuzazi ukuthi wena yabo uzibone futhi ukuthi kahle kahle angiseyimina futhi yabo manje yabo lonto mfethu njengoba ngikulesimo lesengikusona yabo lonto mfethu sekufanele ukuthi ngithathe isinqumo decision yabo lonto and futhi uma ungathathi i-decision kule game lesidlala uthi inzima kakhulu yabo and apha uphelela kuphi le kojantshi la esibhemela khona yabo lonto njengale ntombazane esanda ukushona nje lapha yabo kojantshi yenza mfethu uthola ukuthi abazali bakho mhlawumbe abasatholanga kwasidumbu sakho mhlawumbe ushawe na intambo kagesi ngoba yashawa intambo kagesi yafithika ingane yabantu lapha yabo lonto true yona lento abazali abazali yabo nathi asazani sibonana la emgaqweni abanye sebiza ngelinye igama nesinye isibongo bebalekela ukuthi mefunakala mhlawumbe efuna abantu bangakubo angatholakala mhlawumbe wenza ama-ghost ngakubo yabo lonto uyazi ukuthi bazozombheka la edubane ngoba ikhona la sihlangene khona yabo kunzima bafo uyindoda yayigemegeme iyadingeka isolution hayi izovela hayi mina ngiyathemba izovela as long as usunesiqiniseko sokuthi uyafuna ukuthi kwenzeke ngoba nabantu bakulekelela bathi uNkulunkulu usizo oyisizayo nabantu laba enginabo ku-Mp TV1 basiza umuntu oyisizayo abaqali phansi kahle bakulekelela ukukuweza ngaphesha bakufica vele uzama utabalasa bese bekuphusha bona ukuthi nangenzama ukuthi usizo udingaphi mina usizo ukubalalela into engayisho nje lulodwa mengasizakala ekuthenini kunqobeke lento mina le nyanga ngizoyisotha ngicabanga ukuthi maqedwe lapha into ebaluleke kakhulu number 1 professor no ngizoyisotha leyo mina number 1 100% sure ngizoyisotha leyo yabo leyo mangase unqobela leyo professor ngoba siyahlula ngisha umndeni wami professor and ngibona futhi ukuthi ileli demon vele leli lifuna ukuthi mfethu ngiye phansi gcine ifuture yami mfethu ingazange ibonakala ukuthi kahle kahle mina mfethu yabo yini ipurpose yokuphila and phela ukufa kwe future yakho bafo akufa umndeni wakho kuphela kodwa nesizwe sifile ngoba isizwe siyisizwe ngabantu yebo mangathiwa kusasa nami ngiyalala kobandayo iyaphela lento engiyenzayo ngisiyabona futhi isizwe sobuyela ehlathini yabo siyalimala nathi ngoba njengamanje ahlahle abayithanda abantu kunabantu abangayithandi lento engiyenzayo ngoba manje sengivusa abalele angisiyabona futhi manje sengivusa izinyoni zabo qinisile kahlahle sengiphazamisa umsebenzi kuthi manje ngokuphazamisa indirect angiqondi umuntu yayibona lento le so manje ukuphazamiseka kwebhizinisi kungangibangela amazinga alishelelezi kulabantu abanikazi bayo kunzima bafo kunzima but I will try my best ngifuna ukuthi ngithi ngifa ibisidla amaningi esakeni and ngifuna izama and into engithanda ngalento esiyenzayo bafo ngishiya online noma ngafa iyoba khona kuyoze kubuye uJesu yebo ufakaze ubuhlezi bukhona phansi ukuthi wafela iqiniso mfethu mina mase wangibula uzungibulalela mahala lo msebenzi sengiwenzile usumningi ukuthi isizwe ungakwazi ukuthi usiqwashise kahlale nje sekuqhuba nje ukuthi sizwe ukuhlukahlukana kwabantu mina sengidlalile indima yakhe eSouth Africa so bafo uyindoda yayigemegeme zithini igemegeme abantu phela umuntu uzoqedela igemegeme lapha ndoda unamameda sengakhohlwa ukuthi ngangigcinile okay kodwa hayibo ngixolela abalaleli ngizobe sengiyishaya nje ngendlela engizoyishaya ngayo yabo no vele akusadingi ukuthi size sibuyele kulezi kulapha esasikhe khona sizoqala phansi ndoda unamameda u3 ngenxa yokuyoganga ngenxa yezidakamizwa
ngifuna abantu bebone ukuthi idakamizwa zinesihluku kanjani ngomuntu zinosathane kanjani ngoba at the end of the day mina umuntu ezogxeka umuntu like kunomuntu odubula amaphara kuthiwa u5 kwamasho bekucelebratewa ngendlela eyisimanga lowo muntu lo becelebrate uyisiphukuphuku ngoba ubuka iphara akabuki behind iphara ubani ofaka idakamizwa zokuthi iphara kuze azayithole lento yena umuntu obulele labo bantu yebo ngoba if it wasn't for him ngabe asiyazi shukuyazi wayilo ngabe sisemakwenzeki ngabe kwalezi inkinga lezi esinazo ngabe sesayisotha out sibanjele drugs ngiyakutshela mina uyokhuluma umuntu akhuluma ihlaba esikonkosini ngababa ngazi ukuthi umuntu obadubulile akuyena obabulele umuntu obabulele lo banike idakamizwa angithi nje manje sebeyizigqila zazi idakamizwa abantu so ziyamphusha umuntu ukuthi manje enze into agcina abambe inkosi kahle kahle ukukhuphuka kobugebengu lapha eSouth Africa budalwa drugs yebo ngiyakutshela phela ngithi 100% umuntu nje mongasumbuze manje owenza icala manje njengoba ungasuphume la ubheka abantu ababamba inkunzi ubheka abantu abagqekeza izimoto abaphuca abantu amafoni uwenzelani isiphi isizathu sokusenze leyo nto ufuna ukuthenga into yokubhema qalekile bani ofaka into yokubhema la uyayibona leyo nto yabo ngithi uyayibona uma kuyikuthi ngempela abasemandleni banamandla kulento kulezi idakamizwa ingene la eSouth Africa banecala ngisho hayi icala banecala nkulunkulu lezi idumbu ezabo ziyobuzwa ezandleni zabo obvious ziyobuzwa ezandleni zabo ngoba ingane zabantu ayizenzanga futhi ngeke uvele nje umuntu ophilayo professor njengawe nje mfethu yabo ukusaba kabi ukubulala umuntu ngeke ngimlokothe ungavele ngimsuka ngaphi ukhipha umuntu nje umphefumulo ongazange azakuthinte engazange azakusukela engone lutho ngeke ngimsukele nje ngento yakhe into yakhe le ngiyifunayo ngokuqala yezwa mfethu esikhundleni sokuthi mina ngabe ngiyoguqa ngedolo ngicele yabo kodwa ngokuthi ngiyazi ukuthi usazongidonsisa lokho ngibuza imibuzo ufuna ukwenza iyangiphusha into ngiyayifuna lento yabo le nto mfethu kufanele ngifike ngiyifune njengeyami yebo le nto megoloza ngimgwazi bese ke uthatha imali negazi yabo lo dayisa uyomukela imali negazi afike yena nje kuyena nje mfethu ufika celebrate ahamba ayodla nezingane zakhe yezwa mfethu lelo gazi liyobuzwa nakena professor angikhathali ukuthi umuntu mina ngathini angikhathali kakhulu indaba ama drugs bafethu webaba hlukumezile imndeni yabo ugcina uyimfene yalomuntu okunika lento showcase uma mina ngizofike ngikufakela ingculaza bese ngingakunika ikhambi lokuyilapha bese ngithi naka amaphilisi okuyithithibalisa 20 rand lelilodwa ngosuku uzoyithatha phi imali yokuhlezi njalo ulapha ngikhiphe lo 20 rand at the end of the day mawungasakhona ukuthola imali yokuthi uthenge lamaphilisi uzokwenzani uzobamba inkunzi umuntu mayesenqaba uzokwenzani uzomgwaza mayesefa lo muntu athatha into zakho uyithatha uyisapha imali uloya muntu lo ohleli phansi laphana onomkhabo ongaka mfethu shanga elunde elingaka mfethu uhleli nonkosikazi wakhe labantu mfethu esontweni awushumayela azakhaya bo babafundisi labantu emasontweni abo bayinto enkulu mebesho bo sasa uzovela iphara lishayiwe labulawa leso sidumbu esikabani isidumbu sikabani leso isidumbu sakhe esakhe ngiyakusho mina lokho anginenda hayi esakhe thande engathandi esakhe mina mangibona iphara lishawa mfowethu ngoba ngiyazi ukuthi liphushwa yini ngiyasho ngenhliziyo ukuthi awu lesiya sidumbu lesiya sinayo umnikazi ukhohlwe laba abamshaya yezwa mfethu ukhohlwe laba abamshaya abantu ngeke futhi basebenza kanzima bephanda into zabo kodwa kunesimo sokuthi lapha eSouth Africa asiyawazi umsuka thina sibona sekune chaos awungitshele kule chaos engaka siyobuyisa kanjani umhlaba wethu kule chaos engaka isizwe sethu siyosinda kanjani nayi chaos ikhona abafana babamba inkunzi abasebenza babanja inkunzi bayashaya bayabulawa nikuphi kusasa kuleso sizwe leso usithola nini isikhathi sokucabanga ukuthi uplanele ifuture yesizwe esinjalo ezintweni ezikanje ezenzakalayo ubona ngaphandle kukanje angisho lutho ke bafu awusithatha usibeke bafu kwenzakalani bafu eziningi gemegeme bafu empilweni yabo
yabo nje sokuqala esangiphatha kabi nami yabo esenza ukuthi nami ngithi noma ngihleli ngicabanga lento ukuthi ayingenziwa yimina angikholwa yabo nanokuthi ngabe ngisaphila futhi kusona leso skemegeme leso yabo futhi la unomunye umuntu esambamba sihamba siba u3 nakhona ngangihambe ngayizolo ngisuka la eMaskane yabo hayi noma ungayikhomba hayi khuleka ngoba sekunokukhuluma khona ke kuthiwa wendoda kusetshenziswana siprotecte nathi na uprotect umsebenzi wakho hayi angibeki kambi indawo yabo ngibeka ezikhaya mina le ndawo uyabona lonto njengokuthi ngisuka ekhaya yayibona lonto mfethu njengoba ngisuka ke ngithi ngiyophantela yona phela ishamkani ukuthi ngilaphe nami ngoba usuyayilapha ngalento iyona osuphila ngayo yabona lonto ngiyasuka kuyiSunday yabo ngithi ake ngithi shwi ngala ngibona ukuthi ngizotholani yabo ngaphela uthi uhlangabezana nalowo uhlangabezana nawo noma yini ohlangabezana izokunikeza imali nokufa futhi usukwazi futhi nejele usukwazi ulila ethendeni yabo ngihamba nje ngiyakwazi konke lokho yabo mengifika kwenye indawo shuthi sport nakhona kuyabhenwa la ama drugs yabona nami ngiheheke yabo lonto ngibona umunye out shuthi owathi mengibona mfethu abone naye isigebengwana yabo ukuthi ayimjida lo mengase ngihlanganise naye ke sithi sihambe soyifaka showcase nqamu yayibona lonto manje sibuya no line manje yayibona lonto siyabuya siyabhema sihlala phansi enjoy yabona lonto siphusha lempilo vele mfethu le okuyiyona struggle yayibona lonto yabo akusho na mfethu lo mjitha lo angintroduce komunye umjitha wakhe yabona lonto ethi mfethu nayi inkedama yabona lonto mfethu ngiyacabanga nakanalutho mfethu yabona njengoba umbone emini yabona lonto kodwa asimdliseni la sidla khona ukuze aqaqeke bese sihamba soyifaka yayibona lonto yabo ngoba ngiyambona ukuthi hayi out mfethu ungayethemba yabona lonto hayi mfethu sihambe nalama out asibuzana ngisho amagama asazani ukuthi sabakephi mfethu ziyenzeka izinto hayi usuke ngithi okay ngoba nami ngiyabathemba mengibabuka yabo nangendlela abakhuluma ngayo nanokuthini futhi sebeplakile futhi yabona plaka usudlale hayi indima yabo ukuthi mina yazini bafethu ngithemba lo forward wabo ukuthi hayi laba ngeke bangishiye ngifa yabo entweni esisuse yayibona lonto ake sihambeni ngizoyiqala lento hayi sathi yabona lonto besifika kwenye indawo emall yabona lonto mfethu besifika kule ndawo le ngemuva kwani uma ngasayichazanga igama lemall yabo besifika ayishuthi wena mfethu esingibone lo mfethu senseni sekuseni bayemsebenzini yabona lonto mfethu baqondile nje mfethu balandelana yabo futhi ukuthi izigwegwe yilabantu laba basuka endaweni njengoma hostela nani yabona lonto insizwe into esuthayo yabona lonto ngithi mina ke umuntu njengoba ngisho ukuthi umuntu angimjudge mina yabo ukuthi ngimqala ukuthi seza lapho lo muntu uthi ngifake ekhaleni saba lo noma lo yabo mina ngisheba kabhinzi emgaqweni menge ngafika ngoba ngisuke sengifuna ukuthi ngisuke kwayilapho kuleyo ndawo yabona lonto ngoba ngiyazi ukwehla kwenyuka lokuyisuspect yabona lonto ungangishayisa nabantu ungenzanga lutho ngoba kuyazi ukuthi umuntu kwehla kwenyuka ufuna ukubamba inkunzi ufuna ukuganga yabona lonto ufuna once esihlangana nanga batshelo lo bafethu sengibonile mfethu nayi ifoni nansi ini ngibhale ephaketheni ngiyibuka kanje ephaketheni nayi ifoni nayi iwallet okay bafethu lana ngiyaqabula uyafonca mfethu siyahlukana yayibona lonto siyahamba yayibona lonto kancikiswa yimina lo mjida yabona lonto irazo nje namfethu yabona lonto mfethu igqoke kahle ngazi ukuthi i-security mengaphosisi yabo ngabuka kamnandi mfethu hlukanise lo mjida lo kamnandi hayi sitshela ukuthi siyadadama siyafohloza yabo akanti asibuzanga enyangeni yabo afohloze lo yedwa yabo thina soba u2 lo othathile ifoni ayifakele ephaketheni ngemumva yayibona lonto mfethu yabo angimboni mina nje ubeyifaka la ephakathi ngangizomkhuza mfethu zobeyifaka la ephakathi singemumva sigijima lo mfethu esimbambile esijaha ekhipha ispray gun yabona lonto esijaha ngoba ila ngabona khona lo umuntu omthetho yabona lonto mfethu ngangesijaha ngispray gun yabona lonto ngithi mina stadium kancane ukuze singazibona abantu abaningi abazothi vala vimba yabona lonto mfethu sithi sho njengoba sibaleka lo mjidi uyayiwisa ifoni hezwa mfethu njengoba eyiwisa esilandela uyayibona lo bhaka umnikazi wawo ufike ecosha yabo angiboni mina nje ngazi ukuthi isiholile yabo lo mjidi obaleke nowala waphethe uwallet akasekho uyayibona lonto and angimazi
naye lo ngeke azamkhomba ukuthi uhlala lapha yayibona manje mina mfethu asimfune lo out ngeke azangitshela yayibona mesifika kwenye indawo kwelinye ibhilidi nje lingahlali umuntu sinyukile ebhesi yabo senzela ucasha khona yabo mesifika khona kule ndawo ngithi mfethu ukhiphe lesiqembe lesisibone into oqala nje ngifuna ukuyibona leyo mfethu ngibone le phone yabiza le phone yabo Emfisi ngavele ngajuluka ngamanzi umjite eyikhuthuza into engapheli siyezwa mfethu ekhuthuza amasente emfethu yonke indawo umzimba wakhe wonke mfethu azakhuma ukuthi emfethu lalela musungenza isilima mfethu ungazi ukhumule eblue yabo le nto mfethu yabo mfethu ifoni ngikubonela uyigoqa mfethu siyezwa mfethu uyifake iphi ifoni azithi mfethu bengifake la ngemumva mfethu ephaketheni mfethu yabo ithi mina mfethu usilima ngalendlela ukuthi singasenza icala la mfethu ezwa mfethu ifoni uyithatha uyifake la ngemuva sibaleka mfethu ucabanga ukuthi lento ingawa mfethu mfethu noma ucabanga ukuthi lento uyashow off ukuthi othi na into ungabe lento uyithatha ufake andeni mfethu siyabaleka yabo lento mfethu yabo wena mfethu uyifaka ngemuva buka ke manje mfethu yabo sho ukuthi manje sesenza icala sinamahala mangathiwa siyaphuma manje siyaboshwa siboshela ihala yabo lento mfethu yabo kwaphela la sibonakele khona basibonile singena la yabo manje singaphuma sekugcwele amaphoyisa la ngaphandle siboshela into engaseke kanje mfethu yabo lento hayi sithethisa nalo mjitake naye egcine unyusa umoya yayibona le nto mfethu mina lalela asami soyifuna ke le phone yabo ngoba ngenzeka ukuthi mhlawumbe uyisile futhi sisangayithola yayibona le nto ngoba shoot la uyise khona kuutshani yabo and ngime ngibuyisa umqondo ikhona indawo utshani esigijime kuyona yabo le nto encane kodwa igebhe encane yabo bese singenela ku pavement yabo le nto ku pavement bese soyiziwe yabo ngisho ukuthi hasho okay iwe lapha etshanini le nto la ngala senzele khona icala yabo le nto ukuthi fanele sibuyele back khona cabanga leso sibindi leso ubuyela la kade wenza khona icase yezwa mfethu kwesini ayisibuyele ayimesivela lana mfethu ayisiyaqalaza phansi la etshanini ayidololo yabo esibuka lemehlweni ngabe sebeyicoshile baba ayibuka umqondo usidumbu kade sijaha mfethu ayibona le nto mfethu uzothi uyibonile lento ayixoshisa thengakalgweni qhamuka imvula yama securities angala ngaphezulu iza kuthini uyakhomba nabi bona mfethu ukuthi lo mjida wayazi kanjani ukuthi sojika thina sizofuna lento laphansi angazi mfethu shuthi yena wayesethi nje hayi ufuna ukusigcwalisela ngizobabheka showcase ngizobathola vele basala around yabo lonto nanokuthini inkampani yabo lama security ila iduzane thina simhlaba lo muntu asazi ukuthi ama officer abala iduzane ozakwabo uzobalanda la yezwa mfethu usuke ebuya nezinye igayigayi yezwa mfethu laba abantu ke labana mase bengidonsela isitabo sengitshelwa yibona sebengibambile yezwa mfethu ukuthi mngani wami hayi mfana wami hayi phambe wrong namhlanje likushonele la kini buka ufunga uMama Mathuneni yes usho isibheve esingaka mfethu thina sasa amasosha mfethu elokhu MK ngokusibona sigade okojantshi nezitolo ezinkulu ukuthenjwe thina ayibona le nto mfethu ithina laba sasivikela umbuso ayibona le nto mfethu uyini wena yabo nje wena hayi mfana wami ngeke ngithi mina ngangivikela umbuso ngizohlukunyezwa wena mina mfethu ayibona le nto mfethu uzobamba mina inkunzi ukuthi uyobheme unga wena iyo le mcaso wakho imfethu engaboni sayibajikekile uhamba kanjani ke manje shothi yabo nje wabeqhamuka ngiyahamba ngiyaphela hleli nalo amjida kuneshow mfethu washona showcase wayesazosho ukuthi awuze kusengazi ungishiye kanje mfethu yezwa mfethu ukube nje waphila nje wayizongibuza ukuthi ayibrawo wami mfethu singazi ubaleka ngaka mfethu yezwa mfethu ngangizothini ukuthi ebantwini abangaka mfethu 80 abantu yezwa mfethu and bonke labantu basutha mfethu yabo angiyabona sathina njengoba sibhema amahunga nje mfethu siyamaphepha la mina angifunde kwezomoya angifohloze straight straight angicela empunzini hayi ngathi nyawo zama ibelethe kusha umunye umthangala uqala onamevo uthe kodwa ngagxoba kulona lelo ngenzela ukuthi bona njengoba ngishaya lo mthangala yazi bona bazothi yes nangampela bavele bajaha lo babona ukuthi mina kulula ukuthi bangifice yabona lonto mina nje ngumuntu ukuthi usazobhekwa ngemoto ngoba vele kusekuthi uthi ngisuke la ngemaskani yayibona lonto mfethu la ngihlala khona yabo ngisala emajaldini bazongithola khona la emayadini obvious yabo lonto ham
yabo ngeke kulokhu balekile nombono sajaha ngazi video waphoyisa kuthi buyiselwe emuva yabona yabo athi mengifike khona ngibona so ngisahujwa umuntu ake ngihambe kancane yabo ake ngihlanganise nosinawana bakalabhayi bacosha amathini yabo hayi nami ngicosha awubona phezithini uthi wasethi wayevuzela kanje wathi mina angakusabuza sinawana uyazi nje itonze sebayadika ngithi mina abafetha ningithiyiseni yabo yabona sididise nje mfethu kube ngazi ngihamba nami yabo le nto mfethu yabo angazi ngashintsha kanjani iskipha yabo le nto mfethu kwakhona igazi lithi angishintsha iskipha angazi kwenzakalani ngakhohlwa mfethu ngangizoshintsha futhi olova babezonginikeza into yokuthiya la yabo le nto bangineza amabhodlela olova namakani la noplastic labadoti abogcwele amakani yabo angiyasho ukuthi ngadabula ke mina kababa la sengiphethe ngabe uyangisukela lo yabo loyo ngabe ufuna ungibona ukuthi ngubani angazi lutho indaba zenkundla obungibona ngicosha amathini mina ngingena emgqomeni mengifuna into yokubhema yabo lonto hayi ngihambe nalento ngihambe naleshandisi lezi yabo kanti siyophumela emgaqweni la kuzohamba khona le van egcwele bona yezwa mfethu bona bangibona kuqala mfethu yaziqala ngingababoni banginyonyobela yezwa mfethu ngizwa ngale bolove ngihamba nabo 6 akekho umfanisayo kulabantu abasikekelela yabo mengithi hla erobotsini hayibo khona mengithi hla kulele ngala nabo abantu mfethu bawu4 sesengiphaka nendawo nalabo lo awolovo basuke bengishiya phakathi nendawo ayi vele icaca lento hayibo lovo bafethu hayi seniyobatshela lovo emaskani kusayi kumele adlule yayibo lodwa angibalahlike labo plastic amabhodlela ngala amathini ngala yabo baze bafike kumina labo lo manje befika bethi bangicaphune ngisuke ngasakaza kanje lamabhodlela suke ephume bathela yabo bashaya phihlikela kubona amanye yabo lo ngicabanga ngisakhanda enye imesi yezwa mfethu phezulu kwalento babaselile ukuthi ngibambe ubhululu wabo ayisuke mfethu ayisuke ngithi hayi laba ngiyofa mfethu ngibaleka la ngeke yezwa mfethu ngeke ngibamele labantu engifothoza koze qhamuka amaphoyisa ngibalekela nje ukuthi kuziqhamuka iveni ame kwaqhamuka iveni ngiyela mina kuyona showcase isicapha sovulwa yimina yes ngifothoza ngathi mengithi yabo nayi inye imoto yama security la yakhona ngakulela amajalidi la yabo leona le moto isha amalambu nayo vele sinawo la yini yamakhamera iyona ephethe amakhamera la yayibona lona shuthi yayibona yonke le movement yabo siphuthuma yona iyo cover up yabo ukuthi lo muntu ofunwa kanje wenzeni yayibona lonto mfethu ethi hayi umuntu ebamba inkunzi indodo washo ukungishayisa ngemoto yabo lonto yena nomuntu amakhamera ngayijomba imoto yabo lonto ngashaya umthangala ngabona so sekukhona nemoto futhi la ngishaya umthangala ngoba ngeke ngishiye imoto emgaqweni angivele ngene emajadini phakathi yabona ngicanga ngiyongena emzini womuntu inkulutu emzini womuntu yabona kanti la kuhlala isibheve esingaka seNigeria mfethu sezwa mfethu engathi bengiqhamuka epassage kithi professor kashathi ibhadi leli umfethu sengitshela ukuthi ngiqedile ngoba yabo kube ngadlula lo amuzi ngazoshaya umunye umthangala phinde ngishaya umunye umthangala phinde babezodideka ukuthi ngikulephi ijalidi ngoba ngizoshaya yonke umthangala ngize ngifike mhlawumbe egcineni uyayibona leyo nto bese ngiphumela emgaqweni kamnandi bona ngizobashiya bengibheka la kuleli lokuqala iyade uyayibona leyo nto kanti sengijombile mfethu ayingathi mengithi epassage awunazi lesigwegwe singilindile mfethu yezwa mfethu ethi what you doing in my house mfethu kwangazi ukuthi manje mina bengizotshontsha lana mfethu ngazi kanjani mfethu nganayo inkinga sebethi ngicaphuka emoyeni yabo what wrong ngithi mina nabantu abafuna ukubulala la yabona wenzeni wena befuna ukubulala buyela back kubona mfethu angibuyisela khona umuntu yabona zange bakubulala wenzeni yabo ngenzanga lutho ngeke bakubulala yabona mfethu kashe mfethu amshonela asathi mesifika kubona wathiwa yalethe lo lwabishi lo simfuna kabi lo lwabishi lethe sesizabulala umuntu ngenxa yakhe lo lwabishi lo sembulelo accuse lo kade sinayo kade mfethu kuphelile ngayo njengoba ngisho ukuthi kule ndawo le kade sibamba khona inkunzi kuyantshontshwa yabo abafethu sebenze kakhulu amahlakahlaka la mase ukuyobamba inkunzi khona usuyibamba ngoba ungazi ukuthi la inkunzi ayisabazi yayibona siyashisa mfethu yabo usuyibona lo uhambe mosinawana nje usushayela ukuthi usinawana ayihambele how much more yabo usuwenza icala shuthi wena lo muntu mfethu ehlezi ikhalwa ngaye la yayibona lonto zonke insuku mesemsebenzini yayibona lonto mfethu usinawana
washawa ngisho abantu laba bayahambelana abaya emsebenzini nabo sebekhala ngamafoni abo amadala yabona yabona umunye efike noBastin omunye afike ngeke ungafi lapho yabona phela kanjalo umphefumulo walo mfethu yabo ngitshelwa yiwona ke lamasethi vele wabona ukuthi awungeze ngangena endlini uthi kangakanani ke wena kuwena oqabelela umfethu uMessi yabo awuyimathineke wena ke sesimbulela umfethu hayi professor mfethu ngoba kuhlewa ngisho kufika ayihleka ngisho kufika inzima impilo ngaphandle kazi professor ngitshela labantu bangithatha bangifaka endlini yenja emotweni evenini lapho yezwa mfethu kunesikhala senja la lesinja zabo yabo lona bangifaka kuyona lenja lesikhala lesi base bafaka icable tight yazi bahlala futhi khona la ngemuva nami la yezwa mfethu kwathiwa la angithandaze kokugcina yezwa mfethu ngisho nje yonke into engifisa ukuyisho nje mfethu ngixolise uNkulunkulu ngenze yonke into mfethu yabona manje ngoba sebekusa kuye manje yabona into mfethu ngathi sengiqedile ukusho yonke leyo nto wawuthini umthandazo wakho ngiyathandaza uthandaza bayezwa noma bayezwa ithi uNkulunkulu ngiyazi ngesoni phambi kobuso bakho yayibona yona kodwa namhlanje hayi cabanga ukuthi sekufika egcineni yayibona yona nami ngangizenzanga yayibona yona mfethu impilo ebengibhekene nayo nami yabona yona ngangayitsheli ukuthi ngogcina iphike lokhuzeni esithethweni esikanje yayibona yona lezinto ngiyabona ukuthi khona oshayekayo bakhona abashayekayo kubona yabo kodwa khona lo mfethu lokhethayo wena mfethu wena ongikhombe ngommese mfethu yezwa mfethu yabo mina ngibona konke walofile mina kube bengikhona eduzane bengebe mbula wena umuntu mina befana ngabe wena uthathe lesasikhala salo umuntu ofile yayibona lonto mfethu nenhliziyo embi mfethu yayibona lonto mfethu ngoba yabo lapha kuba nginika ngifoni ubuzongikwazi yayibona lonto mfethu andingendlela engampressa ngayo edongweni naye wavela wathi hayi thathani bafethu ngikwazi ngicela thathani bafethu ngithathana yayibona wasarenda yabo nami siyabuye leso sithombe yabona ngiyaxolisa nakuyena yabo ngithi kodwa hayi mfethu usuyongixolela nama ngizenzanga yabona isimo sesingishayile yabona lonto mfethu yabo athi lo munye futhi yakona konkotsiso kwenje yayibona lonto konkotha lapho konkotsise siyofika la siyakho iyahamba imoto kufriwe lapho iyahanja ukuphunywa la eThekwini mase kuphunyiwe eDubai iyahanjwa ngazi kiwaphi uyakhuluma nefoni nomjida kanti umkhuluma nesekeni yakhe nomkhuluma nezinye igwegwe futhi la abangani bakhe uthi hayi sendleleni manje yayibona lonto sesimtholile lesimfunayo yayibona lonto sikufriwe siyahamba naye yayibona lima yebo kube ngangazi professor ngangeke kusuke ngisuke eBathkali buka kube ngangazi ukuthi ngizodibana nenkinga enje angeke ngize ngisuke ngisho kusuka eMaskana angohlala nawo arosto wami bu athi mengithi ngiyabona la mahlathi yayibona lonto mfethu sidlula imoba mfethu sidlula amahlathi sidlula intaba mfethu yayibona lonto ngoba uthokhonkothiswa kanje uyakwenza lokho ngiyakhonkotha mfethu professor mfethu buye konjwa ngesibhopho sombham na 38 mfethu konjwa kanje kahle siyakhonkotha wena yabona lonto uf mfethu sikhonkotha kanjani mfethu yabona nje mfethu awekho sejele ndoda hayi mfethu yazi ngiye ngokubona ngazi ukuthi la siyangakhona amafa yasondela yayibona lonto uma usufika ngasentabeni indawo engazi intaba yabona la ubona nesmoke khona yabona lonto yabona la kuhlala umuntu la kuhlala umuntu la kuhamba isitimela ngokuthi intaba phela fanele sidlule isitimela yabona lonto kodwa nje adawazi into umuntu la ehamba yayibona lonto phela la ngiyoqedwa shuthi ngami yayibona lonto lapha kwakuyofinishwa ngam professor ngabe umuntu njengami abantu abamanga yes ngalela la ngase ngiyinikele nami ukuthi hayi mfethu anginadabu lapho kodwa ngiyayitshela ukuthi khona into engizoyenza kodwa manje kuyafana mfethu yabona kanjani kulabantu abangaka ngemizimba yayibona ngoba ngiqala usize wemzimba ukuthi mangase ngithi ayi manje ngeke ngiphumelele yayibona lonto oqala ngiboshwa ngama-handcuffs ezwa mfethu ngiboshiwe kanje ngama-handcuffs nhlanhla leyo futhi bangibophe ngaphambili yezwa mfethu into engangithi emqondweni ngibekela ukuthi ngizophunyula ngako kulwa ngezandla ngoba singaphambili yayibona lonto just ukuthi ngiphume mengiphume evenini ngikhasha yayibona lonto mfethu ngoba inyawo ayiboshiwe yabona lonto ngizama ngoba ngiyazazi ngiyafohloza yabona lonto
inkinga ukuthi ngizofohloza ngiphekelele kule hlathi elingaka mfethu yayibona leyo nto mfethu ndiyalibona liyakudonsa lithi hoza yayibona leyo nto mfethu yabo umuntu engakujahaza kufice yayibona leyo nto mfethu and khona nale moto ubaleka into engekho efile professor ukuthi nje kube khona into engenzayo nami ngabe sengithi ayifakani na umese noma fakani in yayibona leyo nto mfethu yabo mhlawumbe khona okuzokwenzeka uzoba usizo yabo nami ngangithi ngilinde nje ngale hlanhla leyo mfethu elakithi idlozi mfethu lathi never yes bangikhipha mfethu wathi phuma wena bangivulela la qashula lentambo rafu ndoda ngikhishwa rafu la uma ubekwe la phansi lala phansi wena ngidaliswe phansi donse emshiza la yabona indoda nendoda la iyayinelisa ngidaliswe kanje phansi iyayinelisa indoda yezwa mfethu bengibhumbe ngize ngikhathale ngize ngigcine ngiphenduke ngibhenge la ayibambe sethi uyashaya sengiphenduke sengimeka nje yabo bese ngishaya ephathi ayibona uyabona uzongiphula ngiqede imbamo ngalo mshiza uphethe bangishaya ngenduku engaka professor induku engangengaka yezwa mfethu yezwa bangibhumbe professor yabo lonto angazi ukuthi lamandla angaka ngawathatha ngathuka sengisukumile sengiyokweqa into engazi siumhosha yabo lonto la ngafike ngakhubeka khona futhi ngangibashiya lapha angangena kuleya imbobo yesitimela kunembobo engena entabeni emnyama nakhona esabekayo kodwa ngithi ngiyongena mina lapha ngikwazi ukuthi kuhlalani kukanjani igemegeme zayo yayibona lonto ukuthi mengena la ngizophumela lapha ngazi kodwa ngiyabona ukuthi ikhetha wenansi yayibona lonto ukuthi mengena la ngeke bangene bona la yabona lonto ngithi ngiyofika khona vele ngikhubeka hayi bafike bethi namanga usikaqedi engicaphuna ngibuyisele eshashalazi baze bangihlehlisa amazinyo lawo amazinyo ayehlehlile la nge38 isidumbu sesibhamu yezwathi ukhuluma kakhulu sengithi mina bangibulale ngixeke ubuleleni ongcono yebo lona ngcono ningibulale vele wangixana ngesidumbu sesibhamu yabo lona amazinyo ngaweza ukuthi hayi amazinyo akhomuka ayahamba straight yebo lona ngithi mina ngcono ningibulale mfethu kwayiloko kusancane ngcono ukusibeke ungidubule straight ungiqede ngami yabo lona uthi lokhu ngizwisa ubuhlungu yazi bethi hayi sifuna uqale sikuzwise bona ke lobuhlungu ongakufuni yayibona lobo ungakufuni iloko esikufunayo nayibona ngoba na umfethu umenza into ebuhlungu ngabe engayi ayafelana lawo madoda hey wendoda hey bayongilalisa futhi basayongiphinda futhi kuyoqalwa phansi yezwa ukuthi lento ayisayenziwa yikho yezwa ngasize umuntu engazi ukuthi wayeqhamukaphi angithi la lezi intaba sibhekene kanje lezi intaba kunembobo ephuma la bese siyahamba isitimela siphinde singene kwenye imbobo futhi sophumela ngale yayibona lonto le mbobo engala kuvele kuqhamuke lenye itime ngibukela kude futhi yabo likude leli time yabo liphethe into engazi ukuthi icamera noma ifoni kodwa lo muntu uyabonakala ukuthi uyasividorize lo muntu lento ayenzayo ukusividorize noma ukushoot yabo lonto bavele bebone kuqala nabo labantu kube khona oyedwa wabobona ukuthi hayibo khona umuntu osividorizayo labafethu yabo lonto ubani lo osividorizer bavele bonke besuke bathi bayocisha phela lo bafakazi bobu lapha yayibona lonto ukuthi fanele bathole lo muntu bethole le afoni noma le camera kuyena ukuze bekwazi ucisha ubufakazi baqede ngami yayibona lonto mfethu ngoba meme ngaqedi susanga lo bafakazi yayibona lonto akusele ukuthi bambulala ngithi uyayibona lonto imfethu bagijime beke kulo muntu yayibona lonto mfethu kodwa babuya nje mfethu kungekho ne-feedback ukuthi leyo muntu loyo simtholile umuntu yabona mina babuya bethi uzohamba usinda msunu kanyoni unedlozi yes unedlozi mfana yezwa mfana wami yabo wena unedlozi wena uthi ngasuka umuntu esingamazi aqhamuka ezokuvidorize wazi nganje ukuthi thina sila ngalesi sikhathi yayibona lonto uqhamukephi la mfethu ngoba phela thina indawo siqhamuke yodwa eyindlela ehamba imoto futhi obona ukuthi le ndlela ikhandwa yilabantu ngokuzobulala osinawana yezwa mfethu kugcwele amatshe la uyabona usube ekhandwa nangamatshe yayibona lonto mfethu uyabona indawo nje mfethu la kamphela ndaba wabo laba bantu yayibona lonto manje bayayibuza uqhamukephi lo muntu futhi uqhamuke kule mbobo yebo umuntu okanjani lo ongavela aqhamuka kule mbobo mfethu ngoba yini yayibona lonto bona shuthi bayiluthekela mina into engibukayo lazo yami yabo uthi isikhathi mesingakafiki mfethu yezwa sesingakafiki mfethu uNkulunkulu mase sakugcinile ekugcinele leyo nto leyo yezwa mfethu njengomuntu okuyena wayekudala mfethu yezwa enepurpose ukuthi wena egcineni kufanele kube umuntu onjani mfethu aka give up uNkulunkulu ngomuntu ile angabona khona
ngeke nginesono mfethu nginezona ezingaka mfethu kunewombe engibulala kuzona mina abantu ngikhipha imphefumulo yabantu kodwa kwazi ukungivikela yezo kufanele ngabe mina ngabe ngiyathathwa ukuze kuzovikeleka eminye imphefumulo mhlawumbe engaphindiswelakala ngezandla zami yabo lonto mfethu akwazi ukungivikela mfethu yezo angivikela mfethu futhi angikholwanga professor yezo kadabula bangithatha bona labantu yezo ngibuyisele evenini bayongishiya distance encane nalade bengishayela khona yabo bathe idla nawo umoba wena yabo lona bangishiya emobeni ngingasakwazi ukwenzani professor yabo lo ngiyabona lokusikeka ozankosi lapho babe ngidla la professor yes ozankosi lapho okay babekutsilikile ngangifucked up ngingakwazi ukwenza lutho inyawo maqakala engaka bengibulele ngenduku yezwa mfethu wangivalelisa lo ngenduku encane la emobeni bangena emotweni bahamba yabo ngasala kanjalo ngidindelezile lapho phansi moto leyo ivene lalidabula emobeni engazi ukuthi ngoba into uNkulunkulu uyayihlela mfethu yezwa kwaqhamuka iveni lihamba abantu abawu3 ingane umama ubaba yezwa mfethu abafike nje bapaka yabo mfana wami kwenze njani yabo ngathi ecishe ngafa baba wami sacela ungisize ungisuse kule ndawo ngoba mhlawumbe basangabuya labantu ayibona angazi ukuthi yini abangiplanela yona yabo bangisusele eThekwini bazongiqhumela la yabo lona kahle kahle bekwabantu ababethi bangilusisa inkomo nami ngizama ukuthi ubaba ngingabe sengimvezela isithombe sokuthi hayi mina ngumuntu kanjani yabo lona ukuze ngikwazi ukusizakala yabo lona ubaba athi angizwele ithami hayibo ngeke mfana umthatha umfakela ngemuva yabo wasebengiqukula umfana engifaka la ngemuva awusuke khanjwa nami yabo usuke ngishiwa ku freeway kuthiwa mfethu la amandla mfethu esinawo esingakwazi ukuthi mfethu siwenze ngoba thina siyangala ngithi wena eThekwini thina siyangala yabo ukube siyangala uyangakhona bese uthatha sikubeke la uyakhona ngiyibona lona kodwa kwamanje amandla esinawo nawo 20 rand zama uhike buyele eThekwini ngishiya nalo 20 rand ubaba wakhona yabo ngabonga mfethu ngabonga nganconcoza plus ngishiye emotweni ngiyabona nje phampana sekungcono manje awusekho eqeqeleni amsekho ngisho sengikude kakhulu nangilelo hlathi sengingaduka ngisho ukuduka mangathiwa ngithathwa ngizakubuyela emuva kuyobheka la kade ngishayelwa khona yabo lona le ndlela i-distance ayisifaka phela ngayo yazi kwadlula itaxi yokuqala yafika diliza abantu mengaphosisi yabo diliza abantu ngathi la imesa le taxi yabo shutha indlela ngigcwele igazi ngayo yabo lona kunabantu ama-passenger amaningi la shuthi udriver ngazi wabhekela leyo nto yini mhlawumbe ungangaluza ama-passenger mhlawumbe ngama plus usinawana usikhuthini ayibona leyo nto mfethu yabo shuthi wabheka into eningi yabo leyo nto ngoba imali ngaze ngamtshengisa ngathi hayi mfethu angisho ukuthi ngisize mahhala yabo leyo nto yabo wathi hayi kuleka yeza amanye mfethu mthi bazokuthatha abafowethu yabo leyo nto ayadlula kamanye mfethu kwaqhamuka enye imoto mfethu meter taxi ngazi meter taxi noma Uber noma yini yavele yathi nse yezwa mfethu ngingayimisanga wangibuza azishaphi bra wami ngathi mfethu mfethu omunye isikhothini cishe ngapha uyabona isotsi le mfethu yabo ishowcase labo uthi moba phone mfethu ngisendaweni ukuthi la mfethu inombolo hayi kuyafleda mfethu yabona wathi qhamuka zokutakula yabo ethi hayi mfethu hayi ngiyakubona mfethu senkingeni yabo ngithi mina okwesa kungena ngisho wala bra wami mfethu acela ungisize nginethweni kuphela mfethu yabo ngifuna ukuyeThekwini kahle kahle yabo ethi ngebhada ngiyeThekwini yabo kodwa ngiyangala uzothola khona ama-taxi eThekwini yabo lona kuleli dolobha lala se-Campbelltown kuphi lapho Campbelltown moya ngala ku-Maritzburg yabo ngalapho mfethu kuthiwa hayi ngala ngizothola idolobha-ke ezokuthatha iy'moto ezokuthatha zibise eThekwini laphana ngicabanga mhlawumbe u-20 rand awupheli yayibona leyo nto mfethu uma ukhokhela i-taxi yabo mina ayiphethe ngabe ngisizakele mfethu manje shuthi wena ngeke ufune lutho wathi kuleka bra ngiyakubona nje mfethu wangithatha umjito wangibeka mfethu yezwa wangibeka erank straight direct mfethu yezwa mfethu ngehlika mengehlika lana mfethu hayi ngiyako driver ke wena mfethu ke driver nami ethi awuzishaphi sinawani yabona driver abasanda ukuyihwayela behlekisa
sekunjalo mama yabona mfethu ngathi seyimarazo sekunjalo razi yabona ya yona mphumela lo yazi razo yami yabonga engiqamba mama ngizama nami yabona ngathi wathi nawana manje sithini bo yabo ufunani bo direct ngithi angiyena wala kahle kahle razo yabona kodwa umphefumulo wami cishe waphumela la yabona kodwa ngihlahla nangebhadi sindile uNkulunkulu yabo ngathola futhi namasenta abantu bangizama ngathola u20 yabo ngifisa ningisize ningibuyisele eThekwini la ngathola khona usizo yabona ngathi wa indoda awubale yabona sikusiza sikusela kufuna yabona ayiwathi ukuthi ngithola abantu abaright nje mfethu all along the way yabo mfethu mfethu indlela yami nje mfethu yazi ongifikisa mfethu emaskali still ubuyele emgaqweni yezwa mfethu cabanga mfethu ngicabanga ke mfethu into engicabanga ngaleso sikhathi angicabanga isibhedlela angicabanga ikhaya ngicabanga imaskani newunga ukuthi fanele ngithole iwunga uze ngithoba amanxeba yezwa mfethu mina ngizizwe ngazi ukuthi nje mfethu iwunga mfethu engenza umehluko mfethu kulezi inhlungu enginazo mfethu mfethu nalo mzima engike ngabhekana nayo into engangenza ukuthi ngibe stress free njengamanje iwunga noma ngathatha iwunga bayibeke la bangenzele futhi ngoba ngikwazi ukubamba futhi mina nje ngile ngumlomo nje phela mfethu ngasho ngathi ungaphethe usathani unga bafethu i-drugs nje bafethu ngaphandle kwewunga i-drugs mfethu mase licontrol isuke sengasawa isuke sekusathani like ungathini umuntu ongakangeni ingane ezincane engezwe emakhaya angifiseli mfethu ingane ngiye ngisho nje angifiseli ngisho isitha sakho ngisho umuntu omzondayo owakwenza into embi yabo lesimo lesi mfethu hayi singaphezulu kwamandla mfethu singaphezulu mfethu kokuhlukumezeka komuntu mfethu angeke mfethu angeke ungaphezulu mfethu like lana mfethu la i-challenge ukuthi lafanele ukudla yezwa mfethu njengoba kumele udle la unamama unababa yezwa mfethu yabo akekho umuntu ozoloku ethi uyofitana nawe la emgaqweni yayibona lonto wonke umuntu uzela inkinga zakhe yabo and futhi sonke lazela into eyodwa idakamizwa yayibona lonto mfethu yabo and futhi leli drugs odlayo wazi ukuthi mase likujovile ubhenyiswa ugcina ubhenyiswa ilabangani bakho ababekufaka kuyona lento yayibona leyo nto yabo wena ungabona ngathi sawe drugs neziyasha mfethu la wemfethu akulahlwana mfethu kuyabhenyiswa mase uqalekile vele uthi nje skefu mfethu hayi mfethu vele athi hayi mibhema mfethu yabo ugcina ngalesikhathi bekufaka lo shave yezwa mfethu bekufaka lo poison yezwa fanele ukuthi urule igazi lakho yezwa mfethu yabo mase bekubona ukuthi wena osuyena uyoyithengela ubuye kubona ukuthi bafethu ngeke ushuke la mfethu mfethu ngeke yazangizizwa ngira yabo futhi mfethu angisakwazi nje ukwenzani mfethu ngayishayanga le yashandisi yakho mfethu ngizwise yona yabo lonto awulokhuze phela mfethu wenza izinto bra wami yabo lonto bafuna lapho bathanda leyo party leyo esuke isidlalwa wena ngalezo sikhathi yebo lonto bona basebekudobelani ukuthi wena ube indlela yabelule ukuthi bathola imali ukuthi babhema ngithi wena usanda ngena wena usamusha ngisho kinabazi ukuthi uyabhema usakwazi ukuphoqozela uthi already yazi ngishawa edawo already yazi ngishawa ukuthi yabo likhafuna likhaphuna wahamba yabo lonto wazi ukusala nezinto nje mfethu ezibalekile eziright ezikhokhayo yabo lonto usakwazi ukunikezwa amafoni oyidlalela amafoni yabo lonto yabo yabo sikumoya bangayitsheli futhi nabo ukuthi hayi ngenze mhlawumbe usungene kuleyo yabo phinde ugoqa ngibanjwe amaphara yabo lonto mfethu yabo kanti iphara sekuwena uqobo yabo lo bhubhiseke bazobona ngendlela nawe sekwenzeka ngaye ehlahlela ukuthi hayi ngeke something wrong ngeke bafethu ngeke yabo lonto hleze ethi insangu la ibhemayo ngeke ngoba phela khona isikhathi la ubonakala khona mase kuhlangenwe umndeni ntambama yabo ntambama sona sikhathi edladleni abantu bakini abakwazi njengomzali wakho ukwazi ukubona ukuthi hayi ngeke nangu sibani bane ngene akubuke emehlweni kanje engazi ukuthi khona into ayibonayo isolayo ukuthi khona into kade uyidla yabo lonto mfethu yabo nawe uvela uyijampiseke yabo lonto mfethu ukhophozela uma yabo lethi hayi woza uhlale lapha nakama yabo uhlale phansi uloku ukhophozela akubuke sisi uzoyithola yena mfethu into angayijwayele ngawo yabo lonto uthi ngeke so like abazali mele benze njani nje abazali izingane yabo abazali yabo esimene esikanjalo engazi ukuthi bengabheka isimo ingane beqale beyibheka ukuthi
impilo yakhona la edladleni ngoba kahle kahle mfethu lento isuka kwi-environment mfethu ayibona lonto ophila ngaphansi kwayo igcekeni ayibona lonto mfethu mhlambe uthola ukuthi le ngane iziqale lezi zinto eziqalayo ayibona lonto kuze kube lula ukuthi ivumele abangani ayibona lonto ukuthi kube kanje yabo izimo la ayibona lonto mfethu engakwazi ukuthi mhlambe izikhulume la mhlambe ezenzeka la emndenini ukuthi izobona ukuthi izoxabanisa umndeni ayibona lonto mfethu lezo zinto ikwazi ukuyikhuluma nalabo lova le ajwayele ukuhlala nabo lapha ayibona lonto mfethu egcineke kube bona abantu abathemba ukudlula ekhaya angithi ayibona ke leyo nto mfethu yabo kanti bona bazomfaka ehlathini yabo angathi abazali mfethu lento mfethu bengayiqala lapho mfethu yabo leyo nto mfethu yabo emva kwalokho umngani umuntu nengane yakhe yebo ya ngizama ukusho into efana nalezo ungabe bekho izinto ezizokwenzeka enganeni yakho uthi wena awazi ingane yakhe inenkinga khona kodwa wena awuyazi ube friendly enganeni mfethu ayibona leyo nto mfethu ube umngani ube umzali udlale yonke part ngoba isuke isayingane ayibona leyo nto isuke ingadingile omunye umuntu oseceleni isuke idinga wena njengomzali wakho ayibona leyo nto mfethu so manje bafo esinye isigameko sokufa komuntu sithi esinye isigameko lesi ke sisandla sami yabo nakhona futhi ngasho ukuthi nakhona imthelele iwona ama drugs lawo yabo ngoba ngiyimina nje angikholwa ukuthi njengamanje njengoba ngiyilo muntu mfethu obheka ukushintsha empilweni ukuthi leyo nto ngisengaphinde ngihlangabezane nayo mhlambe sengabe lokho kungihlasele mfethu ayibona la mhlambe hayi ukuthi mina ngihambe nje ngisuke ngihlothozele mfethu ngiyobulala umuntu hayi ngeke ngikwenze ngisho wathi ungithembisa 1000 ngisho wathi ungithembisa imali engakanani ngeke ngikwazi ukwenza yabo ngoba egcineni ngiyazi ukuthi umphumelo imuphi yabo kanti laphana isemuva ngangisasemuva kakhulu yabo lonto izinto eziningi ngangakayiboni ngempilo yabo ngangakazi ngisho ijele ayibona ukuthi ngihambe kuthiwa khona mawugangile contact wijele ayibona lonto yabo ngangisazi nje ukuthi mina mfethu okay uma ngishaya shoplifting ayibona lonto ngiphumela nje police station ayibona lonto mfethu ukuthi uyingane wena eziphuma ayibona lonto ungaphindi wenze lonto yabo ulambile ucela esitolo yabo phela kanjalo yabo ngangakazi nje ngiboshela into eserious yabona futhi lento yenzeka kanjena shuthi siyaphuma nakhona nabanyolo vabami bakwenye indawo yabo baphuma nalabo 6 nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi uma ngabe uyafuna uzoyisabuye for part 3 ukubana azosixoxela le ndaba siyacela udrop ngaphansi kwi-comment box uthi part 3 if ever nginembuzo nayo ngaye udrop umbuzo ukuze uzothi mayebuya for part 3 sifike sikwazi ukuthi simbuze leyo mbuzo ayiphendulelena nina bendla mhlathi kamayekisa nina bakadalinyebo awunina bendlondlo nina bakamhlokombane igama lami nguprofessor ngingwakamkhize mawubuke weze wafika la uzohambe wezokwazi ukuthi ufike la ungakabi ilunga lale channel siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell ibell izokubeka emathubeni ukuthi uma sesiposta upart 3 izoqenqeza ocingweni lakho uzothi uma ungena ngaphakathi uyitholela isiqephu sangalolu suku lelo siyacela abantu bejoin membership izosisiza ekuthenini sikwazi ukuthi sihambele izikole sasifuna ukuhambela izikole emaqala unyaka lo ozayo kodwa manje sesisida skill kakhulu isikhathi ngishumayela indaba ye-membership kodwa manje iyabonakala ukuthi ikhula ngonyawo lonwabo okungabanga ukuthi mhlawumbe emaqala uJanuary kube nzima futhi ukuthi sihambele izikole kanti vele manje ngesisakwazi ukuyihambela izikole wena bafo ngoba ingane seyiqalile ziyabhala sifuna ukuyiphazamisa ngathi into engabele siyiqale kanje unyaka mawuqala isa fresh yes so bafowethu mina njengoprofessor sencenga